Alright, ayan. Naimbag oras na amin na sa ngapada. Manibod dito'y Nemar sa studio. Masarakan dito'y Barangay 31, Sitio Lubut West, Talingan, Lawag City, Philippines. At tuwing arod man na sumangbay ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin? Agpaparaw pa rin. Ayan. Ay. Problem of the day kaya. Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa pagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manen ni kasin yung ayong agpaparaw manen agpaparaw latta nga umay manen mangibasa ken mangten biag ti may isa nga pakasaritaan. Problem of the day ni pagayam tayo nga Jesus iti probinsya iti Nueva Vizcaya. Anya nga tati parikot ni Jesus. Padaanan tayo mga kasin. Alright, iti na no gundawa intayon na amwen iti denggen ti pakasaritaan ti parikot iti biag na tinagsurat nga ni pagayam tayo nga Jesus iti probinsya iti Nueva Vizcaya. Sagodahin nga ti surat ni pagayam tayo nga Jesus. Dear Kasin, tupay. Anya? Kulak tupay nga sabali tararamidin ni cellphone mo? Sunya, anya ko mga sabali? Ay, amatay, saan mo agawin cellphone ko? Amatay! Ni, aping imbarsak mo cellphone ko. Katrumbing na lang nga imbarsak ko. Tas sabali magayam tararamidin ni cellphone mo? Ha? Ha, Jesus? Anya ko mga sabali, bakit? Ilibak mo pa ilaing? Anya ko mati, awan tinumbing nga ilibak ko, tawan mit timading raramideng, anya nga awan. Nakita mismo dagiti matak, apay ti amo mawalak iti likudam. Anya, isumit lagayan nga cellphone ka. Cellphone na to, Brian. Italayan mit nga mga cellphone na, jak mat may rapin nag-ubra, agrason ka pa ilaeng. Nakitak lang aruden, anya ko mat nakita. Nga adda babaem, Jesus! Adda babaem! Awan bakit? Awan ti babae, agrason ka ba lang? Saan mga badikan cellphone ko? Paperdi, talaga nga dadailig dito yung cellphone. Agree ka man bakit? Agree ka? Ayub ka? Pingagsipat ka. Sumit lagayam ka. Marik na kalim mamihis kan kanya, Jesus. Saan nga pudno dahi ta bakit? Saan akmat nga limamihis kin nga? Si kanti limamihis kanya. Anya ko man tinabasa mga iti cellphone ko. Ada ka text mga babae. Ipudno mon. Amini mon nga da babae, Jesus. Awan ti rumbeng nga amini. Bakit? Si kalahan ti babae ti biyag ko, ulbod! Balangkan ti ska lalaki. Ibagam ngamin kanyak, anya ka ti tinabasam. Maaping agpanunod ka ti kastang ang babae. Nakalawlawag. Nga anya ti nakalawlawag. Nakalawlawag nga babae. Asino di kachachat mo? Asino di kachachat mo? Adi bats ko dayjay. Gayim ko laing dayjay. Babayan niya. Uwan. Kung nagtupay, saan ko nga babae ni Delia? Delia? Bats ko laing iti high school. Ibagang kidiakit kayan ayat mo idi. Ay diyak kita kay manen kat nagsubli di dati ka pa na kayo ti maysa kan maysa. Saan nga po na itabagan? Ibatanak. Makita mo digiti text ko. Nung nabasa nga po doon digiti text ko. Amom nga saan ko nga babae ni Delia. Anya nga saan? Ada siguro code yu Anya nga code. Anya nga code di magbagang bakit? Di nabasa. Anya ka di nabasam. Apay ti amom tangaak, Jesus. Apay ti amom maluko na. Di ka maawatan bakit?
laingin. Nasaysaya at pinipudnong kanyak ti amin. Ang mga nalaglagan di pa nakaawat ko. Awan ti rumbeng nga ipudnoking ka. Sonya ba? Ipatanak. Anya, Sonya, unay ka mo. Ipatanak ko nag. Ibagam kami na. Oh, awanin. Diyak nga open ti cellphone. Uri nun madadail deta. Nakita kong ti ebidensya. Anya ka di nga ebidensya di magbagam. Medyo nauding nga text ti babae. Nauding nga text na. Kitimit la ko na nakit. Adaking ka. No kayat mo ti agdinardaraan. Kitwen. Ang imnusaan mo kayat. Dati latan nga imbaligtad. Kitwen. Kodyo na kita. Sus, kodyo na kita. Ay la Diyos ko. Ay dinardaraan ka din. Imbaliktad mata na. Sunya, baka ibatan na ko na. Anya ayati. Anya launay ti basol ko. Nakalawlawag, Jesus. Dinardaraan ko na, anak. Kaputag regla. Anya, ay saan? Imbaliktad. Bueno, tayo dati akayat mong imbaliktad ko na, anak. Kaya mo sawen, balbaliktadin isuna no kanaig mo. Anya, saan bakit? Unay ka matan, kaping nga rod. Dayjay, damdamagin na laeng no anyan to ti, kaya't ko nga, pangal daw into no bigat. O kitam, ingkapay kasango nga mangan, dayjay nga babae. Saan bakit? Denggin na kami nagpalawag Denggin na nga umuna. Nalawag ti amin na Jesus. Saan na malukon? Unay kan. Ada negosyo nga panganan, dahil nga bats ko nga ni Delia. Katsalsaludsudin na. No, anyan to ti pangal daw ko into no bigat. Iso ti pang panganan mi nga kadagiti ka ubraag, ulbod. Saan ka mamati kadagita sasaumon? Sonya, patsin na ay, patanak! Maturog ka dito sa alas. Di ka kayat nga kaida. Anya? Joyce, anak. Tatang. Ada extra nga cellphone mo, saan ka di? Uwin tatang. Apay ka di tatang. Bulodek ko mapalayang ito no bigat. Usarek lang nga mapanagtrabaho. Ay, anya ka dito napasama kiti cellphone yung tatang. Napukaw yung ka di? Akwa. Awang ka nga minitay. Itayada ka di balay dalulam. Nagapakam lang basis kininanang mo. Anya? Nagapakay man ng tatang. Ninanang ka talaga. Ure no saan ko nga amo ti rason no api nga nagapa kayo. Amuklatan. Nga ninanang manen. Ninanang manen aking basol dayta. Saan mo anak ko? Kitagpeso mo tatang. Sobra launay ti kinaimon ni nanang. Kanayon nakapagatapan nga da babaim saan ka di? Kasta nga masansan ti pagapapaan nyo. Nga dadaelan na digiti gamit nyo. Nga ita? Ta cellphone nyo ti dinadael na tatang? Ala, maawatak mo dinanang mo. Agselos lang. Kasta ti panagayat ni nanang mo kanyak. Pagimunan na kami. Ti ko na ayukid di tatang kabuteng nyo ni nanang. Ungtan nyo met namin sagpaminsan Kasla ita. Agap apa kay gayam. Iso nga di na kayat ti umay mangan itay ay ayabak. Lababam latan. Mangan tulatan ni nanang mo ito numabisin. Uray ta. Dati fried chicken nga paborito na ti ginatang ko. Bebe amon tatang. Sigurado nga saan nga kanin ni nanang dito nga ginatang mo. Nintupay nanang. Nakangat nga to launay ti pride na. Anya. Kitagpay sumet. Masansa na kasta. Talaga ipatangken na.
No anya ti kunana, iso ti masurot. Kasta ti kinangato ti pride ni nanang tatang. Kada kay mat, patpatsin nyo matlat ay suna. Sursurutin nyo matlat ta. No binugkawan na kayon, di ka agsasaon. Para, no siyak ti si katatang, ungtam maminsan ni nanang, tapno saan nga kastang umabuso. Anya. Oh, si kamat gayam, Jesus. Oh, when? Pasensya kan, Delia. Saan ko na ibagaking kay nga, umay kamin mangan. Mas daawak nga rod. Ta idi pala rabi, nga saan nak nga rin playan. Kuha nga min. Oh, api kas la sa balimet deta, awit mo nga cellphone. Kuha, cellphone ti balasan ko dito eh. Binulog ko pa ilaeng. Angin, saan ko ngayon baga kininanang na ta? Amangan no niya. Kuha nga min. Dinadael ka di ti asawam ti cellphone mo? Iso nga, saan nga ti sigod da cellphone mo, ti awit mo ita? Kuha. Apay mo't nga dinadael na. Siguro kat ada babaim. Oy, Jesus dagas data, si asawa kan laglagipem. Awan ti babae. Si amat Delia, napudno ak iti asawa. Napudno ak iti binangon ko a pamilya. O, nasayaat no kasta Ngim apay nga rin nga dinadael na ti cellphone mo. Gagangay laing ta. Ada ba si selosan ni bagat ko? Kita sino ko mga ti pagselosan na, no awan ti babaeng. Saan nga pagsaritaan tayo dyan? Inalag na ti cellphone ti balasan ko, isave ko ti number mo. Pansamantala, bayat nga awan pa ti baro nga cellphone ko, deti ti usarek. Sige. Di mo kadikapisado ti number ko? Saan nga rod? Sige. Isurat ko latan. Isave mo to, di ta baro nga cellphone mo. Anya nga rod ti pangal daw mo ita? Sige. Dati dinardaraan mo nga rod ita. At akas lang nga mailiwak man, tiraman ti diradraan. Sige. Mano nga rice? Dua. Dua nga rice. Sigurado nga mabsugak manitan. Lawas taging ganat ta parang Jesus. Ay, Andres Desaya ka pilaing. Saan mo't nga ako nga Andres Desaya? Sigamot parang, sino kita? Parang Manuel. Aya, time na parte kan, di na ko malasin ng loko. Masit laing pare. Iuray no kasi nga na parte ka. Amok ti pagawida. Saan nga kasking ka nga tiladalat at pagawawida mo? Paring Manuel. Sana balik ang yak. Tawang pa ti asawak. Awan ti asawang matainsinan na kan, pinanawan na kan, paring Manuel. Okay, siga. Kurt. Siga, at least, ure awanin ti asawak. Sa anak mo nga under Desaya akaskin ka, pare. Urean niya ti pagbagang pare. Ure bagam nga kanayon. Nga under Desaya ak. Sa anak ka maapektaran. Kami nga di ka maapektaran. Kumayat ka nga mabutbuting kalatan iti asawang pare. Nabugkawan na ka, di ka makasaon. No, sipatin na ka, di ka sumubot. Saan nga minarumbing nga dangran ti babae. Lalo ti asawa, pare. Ti bagam di takrut ka. Mabuting ka keng kuana, apay. Mabuting ka nga mapukaw iso na ka. No, syakla ti nakasawa ti ka dyan, nabayag na insina ko. Saan nga kaskarina, pare? Gabuti patpatig ko, ni Sonya nga asawa. Kung namlada ita. Sa may saan na anak mi. So deta, deta ati bagam. Gabuti anak mo, anak yo.
ipagpagapom lakin ko anan. Kaya ti anak ko ti bunyag, nga ni Joyce. Sa angkin nga, ipatpatid ko, asawa. Ano, ipatig mo nga mo, ti kasemat nga kinaselosa. Sumanaon, umay kami jay. Isungarot nga di kam umay makin inumijayin, paring Jesus. Dakis ti ugali ti asawam. Di naman pare. Iba-ibaan yung kadlatan. Awatin yung kadlatan ti asawak. Iso nga agselos ti asawak. Gabutay patpatig na. Ay! Dati kami. Dinggam ti bagak. King ka paring Jesus. Pare. Tapnunusan na kang anderan ti asawam. Para manam maminsan. Anya ti kahit mo sa pare. Iparik na ama. Kat sipatem mo't maminsan na. No sipatem na ka, sipatem itinapikpiksa. Anya. Noong tan na ka, pagsawan na ka, bugkawam. Teore la maplang ti duwala payda. Apay, di mo kapailan. Gabuta takrot ka. Mabuting ka, kinisunya nga asawam. Nakadagdak kilan ti pagim, nakabatbati ti suna, nakakutkutong. Kabuting mo kat day nga asawa man. Kit gagangay apare kat asawa ka raw. Talat asawa agad, napayagan ngayon palapal ko. Aniya. Dakon, bakit? Bakit si Mangpit kayong tatang? Si Gamon Gayam Joyce, pinakaring ka pa anak ko. Kalkalpas ko lang na naginaw ka dikiti ng anak tatang. Nanganam. Nga nanganam lang. Di kayo ninawan din nanganan ni nanang mo. Kasano ko yung nawak tatang kadimit nangan ni nanang? Aniya? Saan man nga nanganan? Manong arabiin nga. Di mangmangan. Ay na, saan lang nga siguro nga rabi itatang? Baka di pa'y mangangal daw. Baka di pa'y mamigat. Na nakakalis to nga kimutong ti bagi ni nanang. Nakakapkapsot pa'y tilanganan. Sa dinadaya ni nanang mo, Joyce, palasang ko. At damanin iti si Ledyo, anak, tatang. Maturog siguro itan. Kasimit ti asawak. Ungag pa iso. Manong arabiin nga di mangmangan. Sakit nakakutkutungan. Ala, maturog kan dun balasang ko. Tayo nagtumutin maturog. Yung nagtumutin kay daan ni nanang mo. Uwen tatang. Nakaturog ti asawa ko. Ureno niya ti bagbagakan niya dahil ti gagayim ko. Saan ko nga patpatsin nida? Iti ka anuman. Diyak maramit ti mangdangran iti asawak. Diyak maramit ti mangbugkaw king kuana. Ureno tanak. Ureno pagsawsawanak. Matmatakla ti asawak nga matmaturog. Nga nakakutkutong. Langana ti nakapsot. Malagip ko daydi. Aldaw ngayon pas ngayon na ti anak mi, nga ni Joyce. Kit malagip ko ti sakripisyo na nga nanginaw ken nangisikog iti anak mi. Malagip ko ti nagrigligatan na sakripisyo na may pas ngayon na laeng ni Joyce. Iso nga, uri bagada nga under desayak. Bakit? Uri no pagselselosam amin na babae. Nga awan met ti tirumbing nga pagselusam.
Ore kanahin may pabasol kanya kada babaem. Jak to aramiden. Ore no sipatin na. Ore no dangran na. Di kanto kabailan na dangran. Inasawa ka. Tapno no, dungdungwen ka. Ore no sana ka dungdungwen. Ipatpatig ka unay-unay, Sonia. Kat sabi ko ma, tamapukaw to ti kinaimon mo. Sabi ko ma, tama amiris mo to, no kasano ti kinapudnukin ka. I love you, Sonia. Siyak daytoy. Jesus daytoy. Ti asawam. Ti asawam nga may patpatigin ka. Bayaan na kaparagsakin ka. Imbes nga dangran ka. Imbes nga bugkawang ka. Kay ket kulaangin daytoy. Timang lailukin ka. Ure namat maturog ka. Ket apaman nga makariing ka. Sabi ko ma, tabalsem dagiti arakop kinagikuking ka. Sonia. Kasta, agasog ka. Baring numalagip mo day di damo nga gayan ayat. Day di karugsutan nga duha. Idi mariknak nga ipatpatig na unay-unay. Idi mariknatat di kinabara dagiti bagita nga agtipon. Kailiw ko launay dagiti apanawin. Bakit? Sabi ko mata maisublita dagiti nga panawin. Ingatok ti badong. Kat aramidik manen, day diar aramidik, nga arig na may isa nga maladaga, nga aglakam ti taroon king ka, manipod ka di ti baruk, manipod ti baruk, alakas ta, agasog ka, sabi ko makaraing ka. Tapno makitam ken mariknam nga nalaing ti aramidik. Ti panang paragsak ko king ka. Ti panang lailok king kaso niya. Nakabarbara ti bagim. Mariknak. Nakabarbara ti bagim. Kas kabara mo ti bagim. Uwan bakit? Amok nga asugam. Asugam ti aramidik ka. Asog. Gapot kinaimas na. Gapot ti ganas na. Ala. Saan ka ngagsikig? Basta agdata ka. Basta. Tapag sinublatik dagiti dua abantay mo. Nakabarbara nga talaga ti bagim. Ingat bara na nga kaslak la masinsinit. Anyan tulaangin no addan iti kaunggam. No adakton di kaunggam. Adadan to na mariknak ti bara. Ti bara ti bagim. Saan ka nga talagang makapuot? Okay lang. Baring no maminpinsanan ngagmaymaysa na kiti bagita. Maminpinsan tumaten nga makariing ka. Ibabakod ni panting. Kasta mo ten ti brief ko. Pagkayangin ka, Sonia.
tipuni kon dagiti bagita. Oh, 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 nagpudot, nag, ah, kasla masinit, kasla masinit dito armas ko ha. Tinabara na. Sana bale. Kasta nga talaga. Amok nga ikaili mo dito yan, Sonya. Jesus. When? Sonya, bakit? Ni Jesus dito eh. Shhh! Saan ka nga agulagulpay? Saan ka nga agulagulpay? Shhh! Bayanak. Bayanak nga mangyakar. At mangyakar ti barak. Iti bagim tap nagtipon dagiti barat ha. Saan ka nga gulagulpay? Naisirek kon. Sige lang. Bakit? Uran niya pa itar aramidim kanya. Saan ka to apulo sa dangra? At kahit ko laingin nga dahi iti aramidik king ka. Paragsakin ka. Itid ko ti pagragsakam. Uran inubugkawan na. Lailuwing kalata. Ipariknaking ka, tinaydumdum mga ragsak. Naurin no kanahin kang agselos kit pagat atapan lang at babae. Si kanto na tati ipatig ko. Si kanto lang ti babae nga itayo ko iti kangatuan na langit. Ayok ka, anya tinaramid mo. Ha? Kas di dati nga raramidin ta kasagasawa. Ape ka di. Ay, ginundawayan nak. Anya nga ginundawayan? Kaputa maturog hak. Kan kaputa nakapsutak. Kaputa gurigurak. Anya? Kaputa masakitan. Inaramid mo di kay kayat mo. Masakit ka? Uwan ngagpaiso. Naggato ti gurigor mo. Itam lang amarig na. Itay ka pala nga nakarabaw kanya. Itam lang amarig na. Ay, kwa, ti amo kami no bara ti bagim laday dyan nga gagangay. Nini? Sonya, bakit? Nakaturog ka di, natali mo daw ka. Sonya, nagkaro ti gurigor na. Agtagtagirgir mo ti bagina. Diyos ko, masakit yung pais. Bakit? Askin nga, itaray ko ti asawa ki ti ospital. Itaray ko ti ospital. Joyce, anak ko, tulungan nakman. Itaray ta dinanang mo ti ospital. Joyce, anak ko. Oh, subuang ka, mangang ka. Askin na mangan ka, kung ti doktor tap na makatumarkan ti agas mo. Pumanaw ka. Jacket nga makita ti panagrup-rupan. Anya? Isubuang ka. Ura niya ti bagbagam. Saan ka pumanaw dito eh. Sana mabaling nga baybayang ka. Pumanaw ka kunak. Api nga ka dito eh. Anya ti kaadam dito eh. Iuray ko lahan ni Joyce. Taiso ti mga sikaso kanyak. Sana mabalin. Agad-adal ni Joyce. Urayak latan. Naskin nga mangan ka.
Kababain mo't no di kita nurse ti mang pakanking ka. Awan ti bibiyang ko. Basta pumanaw ka. Ha, anya? Aging ka nga di mo aminin kanya. Ti anya. Anya ti aminin. Kaanda babaim. Awan nga rin ti rumbing nga aminin. Bakit? Ulbod. Saan nagagul ulbod? Pumanaw kan ko na. Pangaasim sakbay nga. Sakbay nga. Sakbay nga. Pumanaw ka ko na. Kahit mo ka ding ag-skandalo nito eh. Anya unay ayat ibasol ko. Andiyan basol mo? Ha? 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 Aray, aping agibarsak ka dito ospital. Awan bibiyang ko na. Umanaw ka. Umanaw ka. Iba kang maminaan niya, ti basol ko. Umuna-una, at na babae, ma'am, di mo kahit aminin kanya. Awan di babae ko, ulbud. May kadwa. Ginundawaya lang kindirabi. Pakawanin na. No kaguram man day dinaramit ko dirabi eh. Diyak amo, ang-aasim ko, mamamati ka kanya. Diyak amo nga at sakit mo. Huh? Kasano ngamin nga di ka agsakit? Di ka matmangmangan. Agkakaimas pa nga fried chicken ti. Isang pet ko nga si Daen, ta amok isot paborito. Awan bibiyang ko ta fried chicken mo. Anya lang una problema. Problema? Problema, dahil saan mo nga panangamin kanyak. Dahil saan mo nga panangipod no nga da babaim. Awan nga ron tinurumbeng nga ipod no. Bakit? Kapot awan ti babae. Ulbod ka nga talaga. Masakit ka lang nga rodin. Gulbod ka pa lang. Aglibet ka pa lang. Awan ti ilim-limit ko king ka bakit? Awan, uri matayak. Matay ka lang ko mga rodin. At sabi ko tayo surot mo, ti kabit mo. Awan kabit ko. Umano ka? No saan mo kahit ibarsak ko dito iswerok? Ha? Saan? Sige. Idisok dito kanem dito lamisaan. Ibaon ko dito nurse nga mangpakaking ka. Pumano ka na? Awan ti bibiyang ko. Kahit makita ta pala grup-grupam. Yun na din. Anya ka dito rumbeng aramitik, Dok. Diyak maawatan, mister, ti sakit ti asawa. Awa mo tinakaro sakit na. Italayang sana panakaturog ken panakapangan itos to. Iso nga nakapsot ti bagina. Ket imbagid dita napakante nurse itay. Ken naimas bet ti pangan na itay pinakante balasang yo. Nasayat no kasta, doktor. Alawain. Dahil la di bagak kada kayo. May stress launay siguro ti asawa. Ada ka di parikot yung mister. Awan nito. Ada ka di tinagapaanyo nga nadagsen. When iti kalabes, ada ka di ti pimusay nga ipatpatigyo ti piyagod. Awan me dok. Ket tilayang may baga kon mister. Saan kayo nga kararami ti banag nga pagsakitan tinakam ti asawam. Tama nga no matrigger manen ti anxiety na. Anxiety? When madep-depress ti asawam. Di na mo't ipudno kanya no anyat makagapo. Di mo mo't may baga kanya no anyat makagapo, mister. Iso tilayang may baga kengkan. Katangin nyo di kiti agas kin resetak, kat manaskin nga tumarin na. Kat make sure nga mangan iti usto nga oras. Ken maturog, nasapol nga ginana. Ken saan nga agpanunot kada kiti problema? No addaman. Nalawag ka di, mister. When, dok? Sige, dok. Dahil tanto nga rin ti aramidan mi. Agyaman aklaw na, dok. Awan din yaman na, mister. Panawang kamay. Dahil nakasikaswin na kiti duma, pasyente. Sige, dok. Gyaman ak, dok. Joyce? Oh,
Tatang. Ah, adda ka din iti silid na ninanang mo. Uwan, tatang. Nakapangan ka din. Uwan, tatang. Sige, sigurado ka lang ha. Tamangan no makita na ka. Mapukaw ti galas tamangan. Alawan, tatang. Nairwar ko deti pungan kinulisyon. Sigurado kayo, tatang? Nga niya, balasan ko. Nga okay lang kada kayo nga dito kay salas nga maturog. Awan di mabalin. Tadyak mo't kayat nga paayon ni nanang mo. Amangan no ma-depress. Amangan no sumuro ti sakit na no. Nipilit ko nga kaida kami. Hmm? Jak man maawatan ni nanang no apeng nga kasta. No anyan nga klase dito nga sakit na. Babamlatan. Uwi nangim. Nakalalas ti kasto nga jar tayo, tatang. Ala, anusan talatan, Joyce. Anusan? Katawan na tayo nagiti karuba, tatang. Pati nagiti gagayim ko. Imarmarites dakpayin. Nakawirwirdo ka ng pamilya tayo. Agasawa kayo nga talaga kininanang hindi kayo tagkakaida. Nga, kanayon lang nga kastuhin, tatang. Ha? Nga niya? Nga sakay lang agawid. No adan iti silid na ni nanang, no nakapanganit. Kanon tumanin nga kakalang lang tingamangan. Anak ko. Kurang nalaing yan nagsina kayon. Umay kalamaturog dito eh. Ala, agkita kayo. Agim sakay lang, kita no. Saan nga oras ti pandangan. Ngano, dandanin ti oras ti pandangan. Pumanaw ka. Di kagpakpakita tapno laing makapangan ni nanang. Naskin nga susurutin tayo, itong palin tayo ti kunati doktor. Kunati doktor. Tatang nalabas unay dito yan. Anya ka di ayati kaya't ni nanang nga mapasama. Ni nanang mo ti saludsudem saan nga siya. Kadumit saludsudem. Ipapilit na matlata. Nga anda ka no babae. Aging ka no nga di mo aminin. Nga di mo ipudnogin ko, ana. Saan ka nung agsubli ti dati nga langin-langin tayo? Langin lang ro na ti langin-langin nyo nga agasawa. Anak ko, masakit ni nanang mo. Iso nga anda di kiti gundaway nga dinamo di kiti bagbagana. Linuloko na ita. Api namin nga diyo gurain ni nanang. Api namin nga diyo ungtan. Api nga diyo pagsawaan. Iparik na yung nga sikat padre di pamilya. Iso nga nagbalin nga kasta ni nanang kay. Abinaybayaan nyo, tatang. Saan mo ko mga pabasuli ni nanang mo, anak ko? Tadamot basol ko nga talaga. Anya ko basol yung tatang. Amin matkit maitid yung kada kami. Salo sa launin ni nanang. Naatap launay. Wala, babaamlatan. Agsublin tumatla di dati. Kaano pa'y tatang? Kaano pa'y? Kasinyong jak masungbatan ti saludsud ti anak ko no kaanon tupay nga agsubli ti dati nga langin-langin mi nga naganak ken kuana. No baybay aglatamot. Ngawan mo ti aramidik. Tapno maator kuma dati nga kasasaad mi. Wen kasinyong rumbeng kuma nga garami dak ti pamuspusan tapno mapukaw ti panagselos ti asawak, mapukaw ti panagatap na nga da sa bali a babae. Ang iminaramid ko met ti aminen. Uri no kasano ti panagpakpakaasi ko rin anya ti imagbagak no kasanot panagpalpalawag ko ken kuana ket ipatangkin na metlata. Nakasla di na maawat nga nagbidot iso na iti atap na nga da babae.
nga sala lumag-antirik na sa natalged ti panunot na no ipudnok ken kuana ti banag nga saan met nga pudno. No ipudnok ken kuana nga adda babae. Alangan met nga ipudnok. Ket saan met wenno awan met ti kinapudno na. Kasi yung ibagak da ito nabayagan nga agbibuyak kadagiti programa yung sipo di ng Rogika edi 2019 sinubsubaybayakon dagiti programa ket may isa ka nga nagbalin nga sikati modelo iti panagpamilya. Sikati maysa nga pagwadan nga sinursurot ko. Iso nga rod nga iti kaanuman ket jak pulos maaramid nga lokwente asawa. No apay nga atapen lata ti asawa nga adda babae ket pilitan nak nga ipudnok ken kuana dayta nga banag nga awan met ti kinapudnona. Nga uri ni bagak, kasano kumanga da babae, ket idol na idol ko ni Kasin Yungyong. Nga isunati, tultulade. Siguro numamamuna ka Kasin, nalaklakanan ton nga maawatan ti amin. Ang hindi nakmat panpansinin ti asawa Kasi. Kasi yung nuda kayo ti adday ti sitwasyon nyo kasano yung maator dahiti nga kasasaad ti pamilya mi. Kanunungan nak ti anak ko nga ni Joyce. Taamuna nga awan ti madi nga aramid ko. Kadanag ko launay ket amangan no agrebelde ti anak mi. Amangan no guraen na ti inana. Kailiw na kanon dahil dati nga langin-langin mi nga pamilya. Nga agkakalanglang kam nga talo nga mangan. Agkukuyog kami nga mapanagpasyar. Nga nakaragragsak kami. Angim no kaanumot nga balasangen ti anak mi isumet sipod nan nga nagbalinan nga naimon ti asawa. Balakadan dakman Kasin no anya ti rumbeng aramidek. Tulungan dakman, iwanwan dakman, pangaasiyo, sagbay nga maminpinsan nga marakrak ti binangon ko a pamilya. Iyon na akong diagyaman kadagiti viewers tayo, kadagiti naruway nga nagbuya nga makaited ti balakad. Kaya nagyaman nagmet ken Kakasin, ti anos ken laing mo nga nangibasa ken nang tedbiag dati nga pakasaritaag, uri no kasta nga agpaparaw ka. Kat sabay kumatadamet na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadagiti padang kadimngeg ken nagbuya. To'y mangit idolo unay ken ka, di kinapudno nga gayat Kasinyong, ngem agproblema latay ti asawa na, Jesus iti Nueva Vizcaya.